Sagati rështona ma Iranıq shën bashkësina dhe rështet të khaj erzërta në Respublike është bargjë minavare uarëshe prezidentës sur zanajtë barish Iranë minavare Mehdi Sanaima. Fembal du të më shkuje Irajna kaligrafi ravdështë të falgëtëm. Ambërdar hajtu e fasharin ak bashtet të minavërtë. Akshanado në mëdzinë kushtë shtej nauka më ajva dar hajgjëtë. Zanajtë barish këtë fë në shanko taftë maj sagati rështona ma Iranıq shën ish ualdaj akadën zinad. Uajardul në rlaun kënzështëm. Iranë minavare Mehdi Sanaima Respublika i uajë guatë uët saldar hatë. Duamin aftëshë majë sagati rështonë sharështoj na ukon konferenci Iran ama sagat Kafkaz. Arhajtazë Respublike Sharlovak bitar të Vyacheslav. Am gushtade farshtatëll zurzështë asajder. Minavart të fembalzështë Iran ama sagat Kafkazë дыккак форума УЗН Тегерана. Хотел бы отметить, что сегодня на территории нашего государственного университета изучают персидский язык. Были определены много направлений по взаимодействию в области культуры, туризма, промышленного сектора. И, конечно, мы будем эту работу вести, тесную работу, потому что внутри у нас течет братская кровь. И поэтому Иран и Республика Северная Осетия Алания, несомненно, будут развиваться дальше вместе на благо всем нашим гражданам. Я думаю, что нам надо еще побольше работать, чтобы наши бизнесмены пообщались побольше, и чтобы торговля и экономические отношения тоже укрепились. Есть хорошие перспективы. В 2019 году мы намерены провести второй форум Иран и Северный Кавказ как раз в Тегеране будем проводить. Я очень надеюсь, что представители Северной Осетии тоже будут серьезно участвовать.